Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Nyotrap Integrated Territorial Organization hinigasngi kalalit yukundo yu Director ka Directorate of School Education and Literacy halor ka jingkno bakatanat kampen penapat ba yeki nongyo scheme Jan School Uniform Grant dingba ka Direct Benefit Transfer habakran syikilat patai kubor usamla yajan lang sotun Chairman ka Hito Students Wing uliyat hu baka office DSEL kamsyam la penapat ba lingba ki advertisement ni kijing penbena halor gijan kam ke scheme Jan School ni ke uniform grant ula ongru ba u directorate ula shupen mi kijing penbena lingba ke YouTube channel balai kerteng education department Meghalaya bat kani ke channel kam pilot shaki brio ki badan ban yo ya ke scheme kam tam hakit han nong kendong baduna ke network lingba ke YouTube channel balai kerteng education department Meghalaya ka office DSEL kala pentip pat ba bakapor ban apply ke scheme Jan School lingba ke direct benefit transfer kan play tang arpusau kenta ka tanado arpu hendro trik bat kot haka arpu henyo trik rempang arjar arpu hendrio kani ke por babu ka office kalong ka bamla ban piang loong ka hitu nalor kata ka hitu kala bu jingkeliru babale ka DSEL kamsham la penbena pat ba shikilat pathai kubor ban tiplut baro hendrei la shupen bena tang hapo ka YouTube katanat puliputhi bat bun kimyo jingtip halor kani Ni nakaliang sangka Hito Students Wing ni lawan ni sa kani ka office ng Director of School Education and Literacy Korban ng Meghalaya abay day bat ka uniform karan aba nakaliang ka office ng director ula ay ka juga press release abay day bat ka uniform karan baki kena kelas 1 atau kelas 8 kidai banyo ya ta karan tang ba kajingon wi jungi mentas ngi kadai halor ba kani kajing pentip nakaliang jong office jong director kalong hak dak pelat nomor upni ya ka official notification lane ya ka press release tang menhaga arpunde utrik jong Februari arajar arpunde kelas dir kadai arpunya utrik Februari arajar arpunde kata kadai tang arpusakunta hadin ba udah ya ka press release kala adai kelas dir te mi wan mi banjo jing persai lor kan ni te nakaliang jong ngi bu lai teli gijing di ma kaban kong kadai immediate attention of the deadline for submission of detail under the uniform grant scheme ba da bakin extend biang habai dai bat ban penbiang penbit nakaliang jong kikme kikpa jong kiknak habai dai bat kata kabenta jong ka uniform kran kabaar ngi labu ka jing kerpat ba lada dia badon kam lane don kino ki cacing pana habai dai hi bat ki kena te ngi labu ka diman ro ya direktor ba punai da ka formal public notification kenang ba kiba dai ban yo jing mentoy ladai hakano ka bentaro kin yo i lane kentip ya ta te ngila ya keren ba direktor halor kai ka clarification lah kata ula ahi ini kata ni di clarification apa ide buat kita Piano ibu. Untuk pihak ni macam besar betul ba. Let's balai pernah kini ka. Direktor ban pemi kata ka jing penatang kumba apsal kunta ai. Di kadgum ka juba bang iyo direktor ngi ong balai bakadai tang arep sokonta tanah kaling sungguh kad ong ba kata kadai bakawa wana office jong commissioner of education tingi keli pat balai kadai tang arep sokonta te ong namar kiparen si teng uang kim yakit kya tak ada uang ladang ile dakani korukom yole si kan pendelip lagi bakin kam long concern kan ya kan komentar ngila ries kata ka concern ka ba kali mapi ngila ong ba kani ka kapor baki a kan long belingkot palat de nakaliang jung iru kila ong ba hadin ba kan ni ka tu kentahi la ayo hi ka formal complaint naki kan ni ka tu ma ki nang hikai ki school e ba kan ni ka por ka long ka belingkot palan ba kila extend haduk menta ka sngi tang ba nakaliang jung iru ngila bu ka jing kali ba balai ba lada fi cut fi ai kan ni ki public notification ni fi kam cut ki press ki media ai ba ban brief te kalong ba ka lamar ba klem ba pentip bahai ka press ka media ai kan ni ka information kan umpoi shi pai baru ka supoi tang hi way ar te kum ta hi ngir ngila ong ba nang ni shakman ada kadan kanu ka official notification na kinu ki department ro kidai ban ai ka press kidai ban ai hapo press buat iki registered press umre buat ya ka DIPR ro takum tahi
te nang tapat ngila apa ni ka ingi kumbai la batai ya jan lang belong ri chairman jongka student wing ma jongka hito ila apa ni ka jing pensyai halor jongka nika lingkot ba lingkot por te kum tahi da ka jing lingkot por iong ba menta ka sengiru kin syong review biang den kan ni san beji kin syong review biang halor jongka ta ka kanika mat hi bagin pet ba dang long na am ban extension ka period bagila ong ru ba next phase ne ka next step ru kin sa pentep ba lingba jongka lingba jong press ki media berok khai ma Dia hendak tamar ba kumbala batai ba yang mati pia pana jik pensai kanu kurkom kimia simkia ya kata ngilapan mo tang baban ong kapit mo post kata kadi ka personal jong ki parents ay mo mengintu kapit mo ngim ong ra ba borok nakaliang jong ka education department ki ong ba umday borok ki parents ki bolong kum tama ki dani we are let's say ka jing bun kam ka jing belek bela ka jing kim yo por ba ban pet kita ki jing don kam jing ikon nong ki bun ki jing mo ti la pensai ba kata ka jing ong ba ki parents kim simkia kam dera ba ong ba ki parents borok hi ki beli bom simkia andre dan kan ni ka tu ki bodan ha pedeng jing bodan ha ka pedeng ka mo balik bela balik sengi balik tikim lapor ba benya pet belum benya pet kita ki notification ne ki jing penting na ko school la susanya abit tang hi no hikai ne ha kita ki tuition teacher ma ha ki no hikai sim tuition te kata hi ka jing pensai na kalian jing iru ba kita ki kemi ki pa kim dei borok ki kemi ki pa andre kidan kan ni ka tu ki bodan ni ka jing sam lanot ka jing sam jing ba kim la ba ban pet ma ki kon ki la shu be ha ki no hikai pa ki no sim tuition ta